Yo, nanitsika andeha amboatra instrument mitovitovy sokajy amin'ny Basta Lion, Love, Spirit. Mohany mbola tsara tsika jiaby, mbola Dada Khely The Producer right here. Inoako fa ça va bien nareo, za koa ça va bien. Bon, isaorako aloha anareo jiaby nagnamia réaction tegna fontry be tamin'ny Nouveauté Type Beat igny. De atsika agnano mitovitovy amin'igny koa niany fa Basta Lion Love Spirit Type Beat no mienga aketo niany. En fait, il y a quelques jours Basta namoaka n'igny hira igny ho an'izay mbola tsy nareny ty zany. Tsara be le hira, tegna zany ka tsara matsiro be, tiako sady laligny be le hevitra fognosiny ao ambadika. Fa anao izy koa magnaraka n'ity vidéo to jusqu'à farany, agny anao mahay hoe ay zany zavatra tian'izy nikoragny. Amin'ny farany agny za magnazava izy. Tonga soa agnatin'ny FL Studio tsika avako aby, zarentsika étape madinidinika ny composition le izy. Igny instrument Basta Lion de basé amina guitare, accord na guitare en arpège. Donc normal la betsika koa iza guitare voalohany. E za mandinika guitare somary tumbulumping pang tumbulumping pang tumbulumpung. Don reto lei tumbulumpung da su enuntsika kely. Matsiro ni zany. So de mbola tarany kamambe ary zaty. Da so de izy ndraiky mamy fa mamy kely. Bon, igny guitare igny mbola tsy ampy fa andeha copientsika amina guitare acoustique. De ataontsika rendu vetivety. Izy koa fa vita rendu izy, tena vadika audio. Efa guitare acoustique zany de lasa karaha ty ny fagnenony. Itadiavantsika guitare hafa izy guitare le niforognitsika tamin'ny voalohany teo igny ty. Supportentsika anazy, ataontsika hoe guitare support zany. Satria le acoustique mahazo be le high fréquence, de ataontsika somary misy basse zany le guitare pour supporter zany le fréquence tsy ampy. Guitare support. Laza karaha zao. Yes bro. Fagnaraka atsika agnisy accord na piano maivamaivagna. Karaha hitako mbola tsy ampy ny accord igny fa za asiantsika filirondirony madiniky, saosy madiniky. Ataontsika rendu vetivety koa igny. De karaha zao fagnenin-jareo mitambatra le guitare acoustique, guitare support,
accordna piano dia le saosiny piano. Saosy. Tsy efa tsara ve zany zala. Ampiantsika touche orchestrale kely koa izy. Le touche orchestrale ino magnarana instrument? Karaha pizza. Ataontsika sary tu karaha manekotekotro karaha le hitanao le zanaka ganagana manekotekotro zany izy. Za mbola tegna ampiraha hely fa raha tsotra tsy mila raha compliqué. Tsika magnaraka le type beat igny dia tsy miala lavitra igny. Ataontsika raha tsotra. Za mandinika pad le karaha fond maivamaivagna karaha fa izy note raiky fa ataontsika aminazy. Tsy mila note maro. Ty izy efa nataoko rendu izy ty le pad. Fa izy mitambotra aminjareo jiaby tonga dia hoe ampiditra basy amizay tsika. Le basy somary simple magnaraka an'ity route note ty. Fa mba amparéaliste kokoa ny gitara, atsika amboly son le mpitendry gitara izy koa mifindra amin'ny note hafa somary son tagnany le mikisakisaka igny ampidirantsika. Ty izy. Efa nikabarina mélodie. Zao ndraiky isika ndeha amorogna andeha drum atsika. Drum atsika riavako. Ny drum tonga dia ataontsika simple. Tsika tsy tady raha maro, raha raiky fogna amin'ny drum. Ny conga ty fogna zany. Fa nizareko roa izy ty, araiky droite, araiky gauche. Bon, vita igny toy ny mahazatra agnano arrangement kely dia mixage kely. Dia anaovantsika écoute ny résultat final après quelques secondes dahory. Vita ny mixage kely, vita ny arrangement kely dia anaovantsika écoute manomboka amin'ny voalohany jusqu'amin'ny refrain. Lasaritsika 3, 2, 1 fa alokany za nandefa anazy mba sy avy réaction ty vidéo ty dia mba partageo dia tovy amin'ny commentaire ino magneva ataontsika titre an'ity instrumental ty fa tegna aminazy. Yeah. Lasa re. Who's amazing?
Ya, tonga amle analyse kely makasika ny tononkira ny ran'ny Basta Lion igny tsika. Juste le premier couplet sy le refrain. Agny tena atsapanao hoe laligny be raha ty, laligny be le tononkira. Daholo. Anzana hitanao tsy miala agnaty saigny, ny raha olo fa niaraka depuis long time. Igny aloha. Voalohany zany hitanao izy ianao tsy miala agnaty saigny. Karaha olo fa fankahay depuis long time. Karaha olo fa niaraka depuis long time. Io zany Basta Lion tia moaka ny théorie réincarnation. Hoe fagnansika efa velogno talokantsika. Efa velogno tamin'ny vatagna hafa izay tsy vatagnantsika fa vatagnan'olo hafa. Mety vehivavy io, mety lehilahy io. De efa nifankatia tamin'io fiainagna taloha io. De zany mahatonga anao izy kofa misy vaiavo hitanao io, karaha tonga de lasa tianao azy. Karaha olo fa hainao fa ela. Lasa ry tsara. Nyanzama efa mara mandali you make me crazy. Baby zintia kutapa now, you make me crazy. Baby zintia kutapa now, fanga inagatia na talakana. Igny koa fagnahinao izy tianao talokana. Tsapany Basta zany réincarnation zany. Zany hoe tam'le autre vie zany efa nifankatia ro fagnahana akororo de izy évoquer Basta amin'igny. Taperintsika io igny analyse tsotsotra igny de mba volagno amin'ny commentaire hoe ino hevitrinao mahakasika igny tononkira igny fa igny aloha ny hevitrako. De raha misy projet na instrumental na projet d'enregistrement aza misalasala magnantona ny Dada Khely ato amin'ny Level Up Recording. Ok?